Oh, both Lawrence. Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Xixaka Louis asithelele. Chanelo. Oh, of course. Namhla ta khela hi kokwani Chauka. Yeah, na timhaka vhele tele Diamond Walk. Even then from there, hi ta hi hetelela hi Paparulani. Yeah, as you know, previously vele a ri xawela le ka xikhumba le le ka Greta Gagashi loyi a vula hi timhaka to high resort se yi tlherini and stuff like that. Mara hina lava se ha copa manjheni se ha suka hina lava tanihileswi mi swi vona ku ha suka hi tlhela ka xikokwani mani hi tlhela ka xikokwani ku nga na timhaka again ti nga kona ti nga ku beni ka bembele as we speak. Ya hi tlhela le Diamond Walk leyi tlhela Diamond Walk. Let's say hi vona loko a nge se tala ku golu hi ta hi kha hi cheka until a za a ta fika hale ni vona a nge za a fika swi ri mara va ta hi update as you can see le Diamond Walk. Ya ndhawu ya kahle yona xihundla ndhawu yi kahle in overall. So kokwani Chauka vhele yi fike yi endla live video leyi nga ku trended swinene as we speak kahlekahle nto hi ta ku ripoteni mani as Master T. Swi nga humelerisa hi ta hi kha hi pfula live hi vona kahlekahle ku endleka yini laha Master T. Proper mafikeni masompa ni vurile kokwani Chauka nene vo to xava swo tshama ene se swi yo honqa ni xavi swilo aka va my friend ni xava swilo a Vancharini straight komba kokwani Chauka wa n'wina a nga kireteli loyi. Okay, swo tala hi ta hi kha hi teka swona swi ho nghena as an intro hi vona kahle a ku endleka yini. Va kona vo keretela mara not kokwani Chauka ni. Yeah. Me loko xilo ni xava no xava hi lama vo rhwala matele ni xave 20 piece. Kokwani Chauka hi lawa endli liya ma yi vona Louis. Okay. Mi ta swi vona kokwani Chauka wa n'wina ne loko ni ku ni proper ansetleriwa ka Gaza mi ta swi twisisa ku ni vula hi la ho chika kwina ni xave ni twa ni hleketa sofa rin'wana ra boti majuru hopefully ni ta ri kuma ni ri fikela kwale ni vona sofa lexi nga la xi nga gana mani ni twa ni hleketa sofa lexi xa boti majuru ni twa ni hleketa rona. Okay, swi twa Master T. cash same day delivery. Yeah. Namuntlha hi tolo hayi ku xava n'wana mani a hi se zi tluriwa vona ni Diamond Walk a xi tluriwi n'wana mani. Diamond Walk xi hota endla swa proper Hi leswo. vo tala a va nge swi va swi twisisa va ta swi twisisa ku Diamond Walk n'wana mani. Ya proper ho endla Diamond Walk lifestyle n'wana mani no va ku yi choneni mi nga jahi mi ta swi vona n'wina ku deep this place loko hi ta sungula ku operate swilo swa proper ne na u ta swi twisisa ku impela Hayi, I think swo tala se hi swi twini kwalano swi kahle hi vheta hi marivhile kunene hi vona ku kahlekahle masofa yakho yo ndlisa ku yini Gaza yi ngo yimi minenge because loko ho cheka ti-comments ku na vanhu vo hlaya va nga against swona va ngo kha kombisa ku masofa ya le ndlwini ya lava yini va ngo kha ku mi rhandza tikhala tin'wani yeah, okay. Va nga vutisa na swin'wana swa green da hi kha hi cheka ku i yini va nga ku ho yimela but since a ni ri ka live yin'wana a ni kha ni swi yingisela yin'wana a endliwe hi could be a ni kha ni twa ti-perspectives to hambanahambana swinene so hi ta hi kha hi pfuna ku mu ndlisa ku yini kahle masofa lawa. Ya hi nga sungula from this section loko se ma kha ma sasiwanyana exi ni nyangatse music la ka background swa hluphanyana to hunguta na volume. That's why hlamusela no ku na kokwani fonyonya. So masofa ya kona of course lama nga ku trendeni i type liya so hi to yi tshika yi rola hi vona ku swi ndlisa ku yini. Umaselela mara hayi leswi ya swi na swilo straight leswi vona ku demand or end. Okay. Hi baba. Okay, swi ta swi twisisa okay a kha ku vula leswo ka live va ku masofa lama ma fit ku va ma nghenela so I understand ku se swi va swi ri mixing ngopfu wona I guess ma nga ma ri kahle mara se mi kuma ku I think timhaka to se swi va swi mixana ngopfu a ni ma swi already ku na lama tiyelo lamaya makhale lama ma tikhala letiya ti-type tete ta khale nyana letiya ti ri kona
so mi kuma ku se swi fika swi mikisana swi mi kuma ku se swi fika swi mikisana and stuff like that mayona mhaka leyi leswo every weekend I braai. Must pay mu. And I'm fanele mi ndzilo la guys. Ndana ndzilo nta. So a ni wa swi koti type letin'wana leta xinjhani a ku ri type leta so teta modern lama so ma a swi huma kahle Tala ma mi endla ndzilo nta u xwanyana. Yeah. Saturday na munhu mina. Na braai. Esa matyala. Hola man, 1.5 every week. Ori wa muzi 6,000 per month. A na ku na type leta so as you can see leta so teta manguva lama swi tiva ti so hey kokwana jaku yi fike yi tshova record ku nghenisa ya lanyiwa na hala mavona mahlayanyana tani swi nga vula ti 20 pieces sweswiya ya ti type tetiya okay ni vona tafulanyana rin'wana he bava hi mi ta ku reacteni mina na swi vula ngopfu guys because mina clearly ku vhevhe kokwana jaku yi nga fika yini vutisa ku na ra afford na sofa na sa ni ra afford sofa so ni to reacta swilo swi vona kwala ni report na sweswi vanhu va swi vulaka but he bava go on le tlabini ku loko vuyi Akona ka ku mi ta cincana u twa ku hayi ingaku a nga heta nkarhi munhu byala ni ta kota ku tshama somfeni a mi lani wa no la mi tshama se lama khale lama swo ma dope you as we can see se loko hi languta lama swona ku se those new brown ones mama are out of place compared to lama khale lama and stuff like that mi swi twa mo va ku tiphineni n'wana mama la no la mi tiphina la that's why ni ku mentisa nhluvuko aka gaza xile xa ntani xi ndleli joni na tiyindlu to hlaya joni a ntani khansele kun'wana ni endla kona as we can see swi arredzi swi va samawunya swi va samawunya se lama khale lama as you can see then lama mama ku nghenisiwa ku lama na brown so arredzi ku why ku xa wona a ndlela magaza ka hina ni hluvukisa kaya sungula ni vuya ni endla giyani a giyani sumawula ndzi byele ku la ku ta hayi baba a joni ni ya kona swo boha ni endla na tindhawu to tala ndzi tluriwa mina angivuyini hambi swi hambi ri ti-baby couch loyi kha yi vula kokwana njawu ka mina okay ku hi sayiti ra mina I think if maybe kumbexana a yo sungula hi wona to be specific nkarhi wolowo ku vhete ku cheliwa wona I don't think a ku ta va na that much judgment so mi kuma ku already a yi chele maproper lama sofa laman'wana even then se yi tisa lamawa mi kuma ku se a swa ha enani nchumu a swa ha mechi kahle and stuff like that so a redzi commentani below mi rini kahle ni hlekisa ngo lisofa leriwa like ni hleketa boti majolo ku ni vona lona a ni yi na swilo swo yelana lexi ni hleketa ngo xo loko ni xi vona hi leswi hi leswi guys hi swona swi nga ku trendeni swinene so ya vanhu vo tala va against swona tani swi ni nga vula a vula ku support-eni swa masofa lama ya maybe ni nga veka na yin'wana ti-clips ta un'wana kha a comment hi swona ka TikTok ya inani ya Khulubi I think swi kota ku ri kha swi summarize leswi vanhu va swi firisaka swona wona masofa lamanyuwana ma nga koleka kokwana Chauke Khulubi aye minjhani na vukule minjhani ko masofa a hi problem ku ma xave hi kokwana Chauke problem i ku va ma veki ka VIP and masofa lamaya na loko amakaya ma pfa ma hi vavisa se i ta hindza la yi khome vhevhe yi ba planga ri yi vhe yi helela kwalaya sorry n'wana man I'm not trying to make fun of you a ka hi loko mi vavisamba ma tirhisa yini a mo va ma tirhisa ntirho wa mbedo n'we hawa loko hi va hi kha hi famba mi nga mbalangi tintangu hi ndi banyana khona la mara mbonga i mbale tintangu ra vava sofa leriya and swin'wana xa kona ma nga heta ma hi tlherisini ma kule njhaku ya henhla loko u tshama la hi khiketela u byo byi ya vurhongo swa twala
Support Bennett. For the thanks ri yena reason ya yena for n'wina ma nga ha ku nghenaka ya ku a nga ma lavi masofa eku masofa lama loko a kaya ya n'wi vavisa a nga lava ku tlhela a vaviseka na le tlilabini a ni mi hundzeleti mi nga vula swona ene mi chava ku mi ta khomi vurhongo Support Bennett va byele kokwani Chauke ku with immediate effect ama eka general tungwani le nghozini va rhumiwa ama eka general. okay no you can say ma right mara ma eka general Yeah. all right no problem So hey aredzi obviously ta khila ku twa response yena ku yi rini kokwani Chauke hi swona but mina as master ni nga ku a swi nga ri necessary ku xava type liya hi ku twisisa ka mina kokwani na hi ti-cost ta ku ti tshamisa kwini loko ku ri hi mpela ma chipini compared to lama ma kha ma vekela laha a wu fike vo yima ku leni va saver kunene hi ku twisisa ka mina a swi nga ri necessary ku ma xaviwa man ku ya nghena ni ka club hi ku twisisa ka mina because swi endla ku mi kuma ku ndhawu se yi va yi ri can we say yi va yi ri hansa sort of ma ni twisisa nyana swi endla ku ndhawu yi va yi mixana ngopfu tanihileswi mi swi vonaka kwalani like a ni tivi like even like the look sort of loko wo fike byela munhu ku we are selling the couches a nga pfumela a nga believer munhu no vula ku na mapakele ya swilo munhu a nga pfumela ku hamu ku xaviseni ka masofa ma ni twisisa nyana na TV futhi yi tlheri la like na pfumela na swi vanhu a va kha vula leswaku swi endla as if se ku nga ku xavisiwa so like na i swilo like xavisiwa na furniture sort of so mina I'm not here to advise very swa yona ya demo ya yona a wu ta ku reacting na sweswi ni nga swi vona vanhu va kha va swi vula no vula ku ni twa ni pfumela na swona na so yeah na swin'wana swa green lana ni heba a ni swi ku yi ta yi chinge ngopfu a ma afford hi ta ka live ya yona hi twa ku yi rini a reads okay hi leswi guys vo n'wina mi ngo masofa ni xave ka Louis it's true a ni xava ka my friend ni xave ka Louis i masofa ya le ti dining room it's true i mele ti dining room hi ku ya hi n'wina a mi swi tivi swilo letiya ni nga masofa lama ni nga ma xave guys ma ta ku loko nghena tixaka tin'wana ti ta mi hleka ngopfu n'we mi nga ku hlekeni a mi swi twisisi a hi sofa le dining room ledi ya or sitting room lexiya i gorgeous xi tshama i swilo leswi tshamaka a titlabeni loko wo ya a joni lava va yaku titlabeni i baby gorgeous liyani ma swi twa mi ta tshama mi swi tiva i baby gorgeous a hi masofa lama n'wina mi tiva ku wona lamaya mi ngo i baby gorgeous liya ya ku tshama yo tirhisiwa a titlabeni a va phutangi va ka Louis va nga ta ni xavisela masofa ni yo ma order ni swi order swilo leswiya ni swi order yi nga ku swi na as you can hear ku yi side ra yona yi ri mo ma tirhaka ni le titlabhi tanihileswi mi swi twa kwalano maybe yi nga yi swi voni kun'wana but loko still loko ku ri a yi swi voni ni twi na ku maybe club ya ku maybe a yi na vukhale nyana sort of hikuva ni ta hambana na ti-club leti swi fambisana na lifestyle I guess maybe yi nga yi mavoni kun'wana mara ku hi nkarhi wa sweswi masofa lama ma kha ma tirha ya lama modern ti-L shape ma lamiya ma tisofasofa ya lamiya hi vo ya kha ya tirha very monarch in a club Santon when can check na yo very you at the best and stuff like that yeah so okay check out show no la mo ma a bit different yala so okay ma check very I type layer like in this way you I mona mashile sha planga I la mashile sha planga la mo swona ma different mari manlo in a modern way na ri habu ku va ka ku tshama two people mari modern ma swo manjana design ya ko ma yo njana I love if you nghena I tshama I nghena le ndeni gudlu wena mhaka lewa loko ni kha ni cheka and stuff like that couch ya kona kona as you can see kwalano I'm not sure if nga vona tin'wana so yona difference ya ko hi le rin'wana la ma ku ri ndise kwini ri modern mara ku ri ndise kwini type ya kona ku yindise kwini a lero if you nghena la le ma xikhale ma swo ri ndise kwini type ya kona la ri va ri modern ri flat hinkwako a ku na leyi nga ta fika tlumba swilo and stuff like that so yeah hi sweswo
Okay, ta humela ti hlayanyana ti-images very yin'wana ya the best leyi ya rin'wana hi leri as you can see ya hi leri ma swo swi different ma swo swi na ma njhani like hi leswi mi le ku swi voneni ku na ni dion lala ngopfu as Master T. There is no need ku vhele a hi tili ku advice lama hi nga matolola hi ma tivaka vhele a ku na ni dion vulavula ma ti-VIP ma tele ngopfu ka ti inani ma tala ku va ma tirhisiwa vhele ka ti lama mashuku ma njhani ma combination as an L shape ne ro fana leri. Okay, ma flat as you can see ku ri type i type leyi hi nga yi vona le kumbe yo bayiziseka ku vona njhawu munhu leyi i type leti ti flat hinkwako ro fanele hi nga ri komba hinkwako a tlhelo ku ya masayitini ku va nga ri blanga like ri va ri modern ro fana leri hi nga ri komba ra vanhwanyani laviya a hi sofa ra le sitting room problem ya n'wina mi rhandza ngopfu pimapima na loko swilo swi nga ri swona phela swa nyumisa ntsani nyuma ni ri mugaza ku magaza munhu ya lamawa mara na xilungu a mi xi tivi mi salele ndzhaku ngopfu yes ni mi tisela xilungu xinghezi kaya n'we mi sungula ku pimapima swilo leswiya swa durhe n'wana mani a ni xavanga ka va my friend ni swi ode swi na 2 months ni swi odini swilo leswiya ene loko ni swi oda ni swi ode ni kha ni swi twa ku ni oda yini problem ya n'we mi tivi nchumu xan'we ni ku rhangela ku sola va solana va jahele ku sola va solani va nga mativi makungu ya kokwani fonyonyo hi n'wina va solani manyumisa i hana so mfanele kaya i hana coaches ya leyi ni vulavulaka ku yona i hana nchumu mara i le ku sole ka munhu loyi a nga na nchumu hi ku a wu swi tivi i twa munhu loko a fika a sola ku i masonfa i yini a mi tivi nchumu vo n'wini me ni mi tisela xilungu ka gaza n'we mi khoma mi khoma swi twari hi nga ze leha nku hi swi twini ku hi sayiti ra yona yi ri hi tivi nchumu vhevhela ku na ku advice na kwala ka video hi khavela swini ku yingeteka ti-advices hence ni ti as Master T laha hi tiri ku advice a hi tela ku report so in overall ni twi na ku swi na vukhale na me loko ni kha ni cheka masofa lamaya in overall ma na vukhale a ma na vu modern so hence mi se ku swi endla club yaleyi nga heka hi kokwani ceka mi kuma ku a yi na vukhale so sort of ma ni kha ni cheka na tin'wana ta ti-modern places very Babylon loko ni kha ni cheka na yona swona ku ti-type ta kona ma swa ku ti follow ka letiya ti hala hi mo ma kha ma tirha maybe yo bayiseka kokwani chaka ku ya xama le dining room a ni tivi ku ndleke yini man maybe swi voneka swa jazz man a ni tivi hi nga swi kuma xinjhani or maybe pub I don't know so ni fike ni searcha pub vhele swi komba na ku hi nga yi swi voneka hi pub leyi yin'wana ya ti-pub laha hi ku ni nga swi vona ya sofani leswiya it's a pub na mhaka leyiwa not night club swi ku ni swi voni nyana swin'we swo yelana swo kwa ka this area here yi nga yi swi voni ka ndhawu to fana as you can see here na this section we can see leswiya laha yi vula lebyi nga laha swa valungu kumbe swi vula swo hikoyo swa valungu ku hi swilo swa prop as you can see a swin'we swi va swi ri kona nyana a tikhoneni nyana laha and stuff like that okay swi nga hi leswi laha okay a swi ku swi voneka night swo ku a yi ka inani ka pub some sort of a pub maybe yi bayiseka yi twi na ku i night club laha hi ku hi swi vona ku nyana setting liya yi na vu-pub nyama vona ku yi va yi ri na na target ya kona yi va yi na vanhu lavakulukumba nyana so as you can see it's a pub swo ku hi swi voneka hi pub hi nga swi teka tani ende swa valungulungu nyana swi na vutarget bya kona la we can see ku swi komba nga kha ku target wa vanhu lavakulukumba ka e pub swa valungulungulungu as you can see na raha swona ku ya ku nga ku ri vanhu lavakulukumba swa tikomba nyana ku ya pub yaleyi va yi targete vanhu va xinjhani so yo bayiziseka a ni kha ni cheka various pubs swi tikomba na ku na tin'wana to hlaya ti-pub a ta ha swi tirhisi so swi na vukhale nyana swilo leswi a ni kha ni cheka various pubs to tala ni vona ti va kha ti modernize swilo swa le ndini like ma vona mhaka a ni kha ni cheka like even liwa ma swona ku pub leyi i ya valungu but loko hi kha hi languta laha ndini like even the types leswi va ti tirhisaka va tirhisa swa modern nyama maro this type of sofas of couches ke hi yo tola ku lala masofa hina mi nga yi hleki so ni twi na ku yi nga yo bayiseka nyana sort of I guess so swi na vukhale leyi futhi yin'wana pub yi nga na swin'wana swa related to that nyama mara va ri modern nyama swa ku va nga ri ngopfu leriya ra inani leriya ra so swi komba na ku a swa ha talatala ngopfu leswiya
then overall loko hi kha hi cheka la swa type letiya ti na vukhalinyana leyi yin'wana pablo hayi a reds a ku na advice vhele swa yona ku ha lexi hi nga ta xi endla ya emdeni of course ho hi kha hi ndza hi ya ka paparilana a ku ze ku ri swilo swo hluphani we have some great news about this song Avuxeni Xigazeni. Yeah, so as we speak, very sure as you can see, ri na 2 million views. So hi nga vula tani ku congratulations to them very kamba ku rama ku ri nga rasalani sweswi ku rasalani ku vhevhe ri dume ku ra paparilana and stuff like that a ku ve na switori swo tala swi nga humela nkarhi walowa so hi nga vula tani ku congratulations to them a va tirhi swinene na le kere as a producer yena ri producer and stuff like that a va tirhini swinene wona DJ Sabono a yi va yi ri kona ka this song jiki jela jiki one of course a yi va yi kha yi ba that chorus and stuff like that na intro a xi yi binisa laha track leyi yona se hi nga yi classify as one of the best hits ever made Xigazeni ai boyini ai boyini no waste of time congratulations to them va tirhile swinene mhaka ka swinene loko Xigazeni xi kha xi ya mahlweni hi lexo loko ri amukeza swi ka panda ku va na mi tika subscribe